Riri thukuru itanyitwo kuhingurwo ica ikuhi. Nditi nene igukorwo ari kwaruka mathomo ma grade ya 7 thukuru-ini cia junior secondary. Mathomo maria megutwarithio na mbere thiini wa thukuru cia muthingi. Thirikari ititirithĩtie ati gutiri undu kurugama, no kuri mianya irabatara guthingwo, kuona kuri na irathi na laboratories cia arutwo a grade ya 7 irabatara gwakwo, no kwa ihinda riri megukorwo makigayana iria cirikuo thiini wa thukuru cia secondary iria makuhiriirie. Because there is already an extra class. Ile ambayo tutafanya ni kuhakikisha kwamba kuna mwalimu ambaye atasaidia hiyo transition na kuna facilities ambazo zitasaidia hiyo transition. Na tayari tumekamilisha mipango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba mpango huo unaendelea. Ikinya riri ona kuhanora uguo ria ya kuguna arutwo amwe na gutiga angi thutha. Kiama kia aciari bururi-ini kuhitukira murugamiriri wao Silas Obuharta gikigweta kumwegwa kuria ciana ingitigwo na thutha. Mahali kama Northeastern, schools are about 20-40 kilometers away from each other. So the children to move around on foot, because not many public schools have got school buses. Even if they have the school buses, the population will not allow that. Unyihu wa arutani, indo cia mahuthiro thiini wa laboratory, hamwe na thukuru imwe gukorwo ciri na ukunderu wa irathi, no mangi magwetetwo ta muhinga thiini wa mutaratara uyu. You may find that the secondary school that is closer, iko karibu na hii primary school ambayo haina facilities, iko na lab ambayo inachukua wanafunzi 15 peke yao. Na hao ni wanafunzi 200 or 100. Because you know the population at the primary school right now is higher. According to 100% transition. So itakuwa shida ukute kwamba hao wanafunzi wanafaa waende for practicals at the same time. There are 120. But the lab ile ambayo iko itachukua wanafunzi wangapi? 20 ama 30 at a time. The moment mwena wa secondary area ithu tuwi ya 844 marahuthira that resources na yo junior secondary ni irabatara, so ndirona ta kuri undu ungihotekeka thiini wa maundu macio. CBC uguo rokire ni uke na maundu mayo mothe meru oko ni tarabute ureke tuke no CBC ikianjia rabu ria anjirie ni no uguo niguo tungihoya thirikari, no tungimatukania na iria secondary iria cianjite andu acio matire iguana. Aciari riu ni moritie thirikari kuhuthira irathi oro undu umwe na miako iria koretwo thukuru-ini te kuhuthika guthondekera arutwo mieke ya mathomo mbere ya irathi njeru ciakitwo. Turabataro irathi igiri icio nicio iri na bata muno, library na ino itagwo laboratory, icio nocio tungikona bata muno nacio. Thiini wa cukuru tera ndathomagira ya Waigiri primary ene irathi makiri ya 32 na irathi iria irabuthika ni irathi 18. Maya mokite riri ameba abunge na umoritio kuhuthira kigina gia CDF kuhura njeki tabarira imwe cia gukinyaniria githomo. Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari akiranira gukinyaniria mubango uyu. MP anafaa kuwe very wise, akuwe mtu ambaye anaweza kuangalia mbele, kuona a divide, aone kwamba hii pesa iende kwa bursaries, hii pesa iende kwa infrastructure, because the issue mambo ya CBC iko very urgent. Koguo tutire na muthinyano wa kirathi tigano kwamberia guci renovate nayo area yakito eta irathi cia CBC iyo twambe tumikonvert na ivenya ituika laboratory ya CBC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro.